Halo, Bu Sri, ini masak sop mihun sama wortel sama gambas. Tak ya dek, lo nak, tak potong-potong lo gambasnya nom. Bu Sri tuku gambasnya sekilo. Sayur ibu mateng nak, ayo udah kemak. Loh, sayur ibu Sri, molor-molor loh. Sayurnya molor-molor mihune. Ini sik panas, sakit mateng ku iki. Iki aku ambil tempe iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Sik panas. Tanah nak sukun ki mathuke dioseng karo apa iki lali. Bu Sri jian kelaupan karena gambasnya lali ya. Tadi dapat sope Bu Sri, bumbune brambang, bawang, merica, masako, garam, gula pasir, simple lah. Bu Sri tadi genemi ayam nak, tak genemi tuh. Ayam. Iki kemarin turane jagungnya apa lali aku nebusi. Bakwan jagung, masyaallah. Tapi lama iki engko enak, sik tak nikmati sope ya. Ayam nanti nek mbuneh. Seger sayur Bu Sri.